Hello Sobide, welcome back to THUSIM Tuni Hin Gamsunga AMASAN te to Hunki Boipat New May 3, 2023 Kuma Manipur University Akuna Hungsu Cha Sobi Kulthang Kaiminthang Kunin Ahungsu Cha Pa THUSIM ihin ngai kom kitiu hi sein abunga para China chan hin ngai thadin tim na kain ne ye thunga kai mehim hin phu hin kipani nokni kenti ha satni dani le thi le hin ke ka ahin lungjin kan thi ha sat I to ni wom chin hiti a hin khu iman sunga hin aki thazin hi bang chun e ho ko ki te sum milong kala gimgen thi ta le nasata ina thukum athile amang tampi enomin in le long nei lo le in sumi ki kim lovin tu gain apu le do jing layun phulok helovin May 3, 2023 kumin ako chen AMASAN kal hong ki pan kinin AMASAN te ku pi kang lipa nga so pi sangkam tampin in khona chan ban chomin ken the he su a hin thun athi ana nga pathin pan pi na zalin ahung su cha tampi zomin hi hola atu chunga hin isu pi pau Manipur University akuna athi ana nga gen thi he su a hin thoa pathin ngai lut le pan pi na zala ahung su cha na tamsela ko kilen hong thundan THUSIM chu anangai khom ki rote ai hi le tun phan nga so loin THUSIM chu anapan taw phete ke hi in sunga pasal changkhat se ka hin chule kaneo la ya ka khoi thema sanga ka zo pan aina beisanun hi ti chun ka chun nu to ka u te ni to KANAO to hi ti chun gente ha asata in le khasim to ka hin komin ka hung ki mang chape wana hi a hin pasal changkhat se ka hi ze chun ka u te ni hin kanu a hin chule ka pa te hon e ngai lu leun hi ti chun le khasim na lama e hin son do be on hi le 2021 kum chun MUT chu Manipur University a Master of Science ka hin panin in sungyan the ha sat to ka zo kham khamin hostel a komin MSc chu ka hin simpan ta hi le phana hung chi chin second semester gain pathel lung sit na zalen ka hin chawin hi ti chut aban final semester chu ka hin ban chomin hostel chun ka hum kitta na hi palani ahung chal chalin May date 3 ni chu hung hin jingka dang pangin hin ko ka hin mangkenin hi ti chun aban banin class ka chin ni tha lamin group bible study GPS ka ga zawin ki chai zovin hostel ka kelen an kanen kane zovin ka atu cholin ka fun ka ven hile MU get maya May 10 Hozik Manipur University changraga ko ki macha thi ba hodu roti a video hung than kamudo in ke song lungim ta in ka umin hile hi pe chun mon tin kam tina so pi loile paiten MU a kom het ji un I ti nam pin thuk hol no le lungim pi pumin fon hin bol akilamat chen no he a hin la hi chi pe chun MU authority hon koima pampo lobin hostel a thimun tin a season hi chun ke ho chung lungmung te en kaum ta ven hi a hin phat chum khat chuvin MU WhatsApp group mu a sam rifle game dal the thesin dal uti tin hong ke season chu phat chun ke hon chung hostel da fa in chi ding ka ke bo mon hele ka roommate pa me thei pa chun ai pui kol pa hoima cha in chi do hi o pan lang zo ki chat zo ding hi I tiam khana hostel hung lu chong le nang room sunga umin lang ke po do in kating kot na kam kum lek imati pun te tin asezin hi a hin la thu boi chu koi phatta sangin ahung kho se che chen a po do te te ding chun ka hung ta ben hi chun ken chum ka thil poi mo ka ngai cha ding phone charger phala toothbrush to pa ho chu ka ki simin po do ding chun ka ki kung ta ben hi le hi pe ta chum hostel chowkidar pan koima pot do hi untin kham ga na hung nein hi chun ke ho chom e mi li ka hi bin zan pun me dress so ka kila un I pe te mi long ho ruma zan ge dingin ka ki kung ta ben hi heading khat chu which is on le a chu hostel a mi git ko mo hin mi li hi hostel khela ana pot do mano hi chom khat zopin May 10 hostel for adult kum beti thu akizatan pitch ta la lungim ta in hin pu kamangin iti chun room chun ko mon hi le hi pet chun
kakisial na ruma pat gala Catholic Church ahindal kumuchu kamu uvin jubanin New Ambulance NGV4 aha boy chu WhatsApp group ho ahung ke zakin hi ti chun tu boy hung kho che pai sung pum pi chu boinan ahin lol kum tan hi le ke ho na hostel langzong me li hon hindal kum ding dan thu ahung ke zatan hi chun chowkidar pan ahin het phanin ahung thaisin kot hongin hostel nung langa zan dingin eino tawen hi chun keizong sandal cha ki si mandovin ka room first floor apatin kaloi ho taka jam sum hostel langa ka zamun kitchen waste lom thana nala langchu ka dalun hile hilai la chu man chep leila hi na bon zomin sai kang para tum dim singin achi ha the singin hi pe ta ma chum gala panin meili hon noi kana amata chenba yaroi ko ki macha kang po pi ka chuchan purgi mi oi ragadi chenba yaroi tin ahin samon ahung thaimen mutabin hi chum ke honzo kaza aphamun aban chum betalovin nala chum ka ki seldam tabin kaloi mi ni chu sai kang pa hola chum a ki sel hunin ke to kaloi khat chu nala panga ato tapong op tabungin ka keng lang khat nala ki de dana alang khat chu lei ko chunga ka koidoin hi ti chum ki chalati zata in ipi asu dem I ka ti deben tin ka kalung agim hle singin hi chum kin zong imazo si bol thi pathin tu zan hi lai mona galmin ti anga kunin nei puido in tin mit chung sing talovin min ha pumin kalung thima chum ka tau ta na hi zo chum mei thei te chu ahungun ka kom chetu hit som hambo ke ka kun chum sunga hin semon ahin ke ho so ka ke cha cheun e se kha hom e se kha lo ham ti song ka ha pu fin hi chum ala owa mi khat chum noi ma jam thok la ko tin ahin se sin koi ma u pu kom lo zo mi leite hostel manung da changraka thir se ke tivin akinu le ko le hichipe ta chum ka ki sel na wa chum leithang lin ta khat na la chum ka hin ro lut kha khel ki nin hi chum me li hon cha e mi le ye tivin na sata in sunga ai se ki non hi chum kin song tauna kamang jing ta hi le hi bet chum me le khonen sung din ta khat dok kham se khana ehin semon ahin koi ma wang chu asep khapo fin na la chum atha ru chot singin hi chum me te hon song ising khok tane mi le de ekadibin e da tha ta ben hi chuzovin hostel sunga chum aki senon mi a holon ahin koi ma amu lo phanon aki le ta ben hi chum khoya pachanin ehin message on mitam bin ehin kolin seding dang lovin tauna ne hin man pe votin ka le thozin hi chong khot chawin kaloi mi long khanin ehin texin in zo ta chun na karuma beile hon ko ki ho hong holovin karum hong che ve na room mi pa me le pa sung mi holin apangin hostel ko ki macha tin holove ip hin se song le anata san hin a hin tin hi chun ke song kaluzang chu agi zengin lungkim ben theinan kadim jing ta na hi a hin phat chom khat chopin ka roommate pat message e hin thonin KAIPU noi kadai da lege a hin ti phanin seding lovin we are safe near our hostel katile amon chong noi chin badu lamna ki oba leba male nei thuk hinu adum lo a hin tin chule hojik kar hostel chat kani centenary room da su chat kani a hin tin e hin het sen hi chum ke song kalu among phat sing en hi phot chom khat sofin kom na hostel la chu mi amulo pharawa ada lo hitan tin chowki darpan phone hin bolin noi kadai da lege a hin tin ki hon song ka ki sel na lai ve e khoi adum lo le ka tin hi le hi chun aman song kom na lai o head partner ka ki sel na ba ko na ki chon pheya aning lang zo ki sel zu din e hin head son hi chun ke haus ka ki chon phe zun a hi le sandal se lo ka hi je chun che da ha in all in ka chi phe zun chule che da ha sat phanin KALOIPA buza khat hin pen hi chu ka ke se da hi hin lo chi tho chu gala me thi hon e mu kin ge non de tin ka o bu wa ka ke thol to wa tho ka kop mon hi
Hichilai ta chu summer light ta hi wangin kicha tizat ji chun iti chung chu adap singin hitpunga kicha le tizat le genti ha sata pungi na pot pung khat ge chu thokang ha to nalanam sila chun kaki selun hile chong khat zopin ko jong them khana hung phin a hin umpai lovin hiti chun kaki seldom ta ben hi jozovin chokidar pan pung khat vel chun hostel adingin ehin ko lurun hi chun kaki sutingun AR measure pa phone number ehin thodo chu la su pain ka kolum ka kyo pita ben hile AR honzo hiti chun anaumun 30 minutes sole ka hun pui dio hi a hin tin king honzo AR ho chu ka nga ta ben hile 30 minutes sa ka hun sun dio hi atiu chu pung ni lang hi ka nga ta ben alang khana ka na hostel ma hi AR kema kona kema ichile minute som ni tabang akizonen a hin zon khang doya kema ba che ding chu I tabang akito ding akia lo zen a asafen alang khana hostel rooma sot ding long chu enzule me thei dang hon yung hol kit khalew ka poi diu ze chun kom na room ho zon ta lovin milong ho room chun kaumun room ni pan taw na eman be ora hi hiti chun kicha ta la lung kim ta in taw na mang pumin AR honi hung pui diu chu ka nga ta ben hele pung thum khai belin a sam rifle honzo ehin kolun na hostel mai ko hung ting le class ni be kan bawa signal kan pe diu hin minute ni sunga na hung do diu hi a hin ti bin hiti chun AR ho hung ding chu ka nga ta ben hile AR ho song on dinami hin chom homo hi ze chun a hung lung wa ta puven hiti chun phal so ta pi hi ka nga un hi phot chom khot sobin AR ho zo hung lungun flashlight hin vaul signal hin pe bin hi chun ke ho zo thile thi hin le hin tin pam lang chu ka delvin AR gar in ka kaldon kem lang chu ka zolun hile zin ka lang pung li velin AR game chu ka ka lungun hi chun ki hon chu AR game chun chum khat ko mun khwa tha ding punga velin gari a heng don first MR I hung tha hi ti chun ei ta tha singun ki ho song su na ting halloween kamu le un hile hi pe chun bang phat phi in first MR Amy anom na lai hopa be ka tu kha ben hi I pe chun punga ma khai bel hitan hi chun first MR so pi Amy hon cha I don so bo zoi hon pe hi chu ka ne ben hi om dan chu first MR Amy anom ho chun I pi zong khuti da in ha boy pon ti atiwa anada tho lo lai u da na hin alang khana ke ma mu danin pathinin ke ho ki thupi dinga anom sa danin kamun ka ki pa le zingen hi a hin kalmi ho ko pi suwa ki na lai hi ji chu a ki su chana dem I ki te dem tin lungel kan thei tain hin ko ki mang zingin alang khana mi ma ka tapoto ni le cha thom ji chun atam zon an zong ka chang zo ji bun hi ti chun gil dang cha puin hin ko chu atam zon ka mang ji na hi ti a ke zong I ka ti ding hinam ti a lungel ken thele ki ngai seta a kom lai tain sun langin hostel a panin milong han fane hin bolun me te hon hostel room sunga ko ki ho na room ho chun a lut non document a check on certificate na ko kimin na zo si chu a hal ta vetin ehin sei pion a hile ki ho so lung no mo ten common a kap loizo kom leu zi ngon hi a hin bang sit na chung chu na bang phat na pathian a pisin ka roommate on phone hin bolen na document ka hin po do pi ding hin oilai na koi ham a hin ti chu ka ki pa be se jingin ka lung chu among le jingin chu bon chomin chu kiya kyu khilobin ka loi khana zo a hin podo thain first semara yung tha pi hunin hi azing date 5 ni in kangui langa panin mi pui do ding chu hongin hinla wang sit ten mi ka tam zeulin e dol pofin ke zonga kal do man ta po na hi hichin jing ka ma chu lup na ke na ting lo zen grama chun ka ki zamun ka ki cholun hele go hung zuin ge na ding to na ding ka pai mo hil ta be na hi hiti a genti ha sa tho to sangin tin so pi loile pai tam pi apod do ke nen hele mi chu ka hlom jem jemun chipan zomen dead sickness in ka amain min tam pi kam pa ma po dingin airport a zone kinun hele
ke sum cheng khat cha zong ki nei lo chu a thiding mong bonga e ki da tha hi tai tin ka gel ta na hi a hin I pi chu hi ta le pathin tai lo building na kine pi ding on lo hi zi chum first semara kom sungin tang lo hilin e mi chengin taw kom na kamang zingun pau ki het tu zong a ha sa jep zi chum alam kai pen penin mar pau pai de pau tha do pavin e thamun jipin pathin hi nga taw na kamang singun hi a hin pathin lung sit na zalin dead it nin mi pui do ding gari hung ki nin hi chini chun pasal si chu DI en ato som numei chapang la te se ho si chu ba sa hengun ke zong ka tupa chapang khat to ka hi ji chun ama hi chapang cha ngol thet na lai boarding hin ama hin kal lam chong asu sa ima hello hi chun ke ni zong MBC ba sa chu e to som a hin ka sei pungen galmyo ko pi sung ka zot pa pe ding o hi je chum I pitabung ka to divem I ka te devem dama in ka thun diu hinam tin lungken theiten ka umon hile kal awanu pi khat chun ka ki pat di ko novin taw na hin mangen hi ti chun ka hung ki pat non ka hung taw fin a hin koi ma zo pu lovin ka thip chat jingon hi a hile ke ho zong hi ti chun ka hung hungon a hile pathin ven bit na zalin boina behelin gam gi phai chu ka hin patawin hi chia kun chun mi chu tem phar khanin ka hung eo pan tawin hi ti chun ka hung ule mod bung ka hin pha taw chun gari china ding zong ong lo hilin mi pi tampin eina lam tuun gala su chmong mong chu ki hidan hintin chu ban zomin mod bung presidency koma mi phabe pin tulu atu hin zob down botol tampi in ahin thungon gari zo si chun ahin pedon ki hon jong gil kil dang cha thua gen theita athi ananga hung su cha ka hi zeu chun ka ki pa the le zengon hi chu ban zomin mod bung ka hin pha uchun mi tampi chu a hli suin adi anu pi ho de chu de zo om purin dam sela hung su cha je ki pa kap loi au ana lo je kap loi hi ti chun ka le mau chu a cho zingin vo zang na om le zingin hi hi zovin kong ki pat do de kunwa nu pi taw na hin mang nu ma chun mod bung ka phau vin song thi su pumin taw na hin mang ki den hi ti chun aban bana ka hungun kang hui lang chu ka zonun dam selin pathin ven bit na zalet ka thungin ka in sungmi te to ki pa ta in ka ki mu to ta ven hi chia kuna dam sela ka hung su cha na me le lo le pai khan le ni le chowkidar pakistanin in KITHOPI ho hi ka gel le pathin tawna in man pi ho tawna ahin sana galmi ho ma mang cha e hu do dam chu LOUPI le ki dang ka sa the zing in a hi le hi chan hin THUSIM chu a ki chai tan a chai na ka seinum chu hi le de 3 zana e hin tawpi so pi ule naw te ho hin MU akuna oza emi ho scholar ho army kema pana ihung pui diu gi ya e ni KITHOPI ho chungle kaloi ka gol e kho sa ina ti hinam tia e hin dong zo si hi chi emi THUSIM YouTube channel mang chan na chung che wa ki pa thu ka hin punge jule first MRA so pi ho chunga zo na bol phat naw zo si pathenin azat za in pathena bu taw hen lang chukit le kanguya patna ki ho pui do dinga e hin boi pi lam kai so pi ule naw le ihung pui do gari ne ho zo si le atol zo si chunga ki pa thu sang ta ka hin punge alo so pe de hi chan hin ta ki chaitan hi chi hi KALOIPA gulang KAIPU in a hin zia KANAO te ni nunga naw si le nunga me to ka hung ki thu khom ba ka hin bol do hin hi chi THUSIMA sut kill se kill bol kill om le ani kingai da mutin chule THUSIM sun pa KALOIPA hin chule KANAO te ni chunga ki pa thu sang ta ka hin phonge apan nang le ka gulpa frank se gui te akuna kilung se THUSIM ta kan high school love ki ti chu in ngai khom ki du hi zen like share subscribe bol pumin ananga zengote